Zagreb je pred revolucijo mobilnosti, a misel na to, da bi potnike začeli prevažati taksiji brez voznika, je povsem neverjetna. Napoved inovatorja Mateja Rimca komentirajo Zagrebčani. Vozač je vozač, kaj ja znam, kako možete to i napravi, neka krene po zlu. Više se volimo osloniti na čovjeka nego na umjetnu inteligenciju. A vsak dvom, strah in nezaupanje je odveč. Med 60 prototipi robotaksijev pomirja oče projekta Verne. Iako dođe do nesreće, za što smatramo da je vrlo mala vjerojatnost, hoćemo da se ne može desiti ozbiljna ozljeda ovim automobilima, da možemo biti potpuno sigurni i opušteni v korištenju njih. Ker avtonomna vožnja postaja varnejša od človeškega voznika, trdi Rimac in obenem zagotavlja, da bo njegov robotaksi najvarnejši avtomobil na cesti. Jer autonomno vozilo nikad neće proći na crveno, autonomno vozilo neće voziti pod utjecajem alkohola, autonomno vozilo neće pretjecati na punoj crti. Po udobju in prostornosti pa se bo po Rimčevem mnenju potnik počutil, kot da je v Rolls-Roycu z osebnim voznikom.